Yo, what up, Negroes? Brat je opet gubio vrijeme da riješi vaše probleme. Koje probleme? Pa ako niste pročitali naslov videa, onda ste totalno retardirani, ali postavlja se pitanje kako smuvati ili skontati svaku djevojku u klubu, nargila baru, baru, kafani ili bilo kojem objektu te objektivne žene. Vjerujte mi, gledajte koliko je jednostavno. Naravno da postoji više načina da ti skontaš trebu u klubu, ali postoji jedna fora koja radi u 98.9% slučajeva. Ovo skoro ne dva jer neka se potrefi da sudate žene kontaš. Ovo ostalo. Druže, ko da sam pljunuo, vid sad ovo. Postoji fazon koji se zove Buy Magic. I za taj fazon da uradite postoji 3 prava koja morate poštovati. Kako bi skontali, kako bi skontali djevojke. Jer ako poštuješ ta 3 najjednostavnija prava na svijetu, radiš i pravilno, ovo ostalo kad dođe djevojka je samo magični trik. Alo, stu, gotovo, padaju. Šta radite? Brate ovo, evo šta brat, sad ću vam demonstrirati šta brat radi. Za primjer uzet ćemo ja i moja dvojica rana na 3 trebe, znači i taj radi. I zentaš, tipaš trebe, da li i koja je bitna, pokušaj. I naravno, ta radi. Ok, utipao smo jednu. Kakav na niđe vezi. Gledamo vamo te, bra. Op, eno ih. Našli smo plijen. Znači, šta se onda radi? 3 pravila se radi. Prvo pravilo je kogod prilazi od vas, on bira koju će. Znači, on bira, alo, ta je moja, jer ja idem prvi, ja idem u let, ja idem razgovor, vi sudjelujete, vi me pratite. Znači, moje, ona, ove dvi, vi, ta znam da govorite, gradite, ba pola cijelo, kontaž, op, liskavi, makar vidite ko će koju. A ona je moja. Ja vidim sa njom da se ja mogu voliti, zvijezdice, razumiješ? Ono je moja, to je prvo pravilo, bira koji ide trebu. Onda radite drugo pravilo. Uzmate telefon i pozivaš jednog od tih prijatelja koji su za stolom. I mutaš ga tebe. Zašto ovo pravilo bitno? Jer oni moraju čuti sav razgovor koji ti vodiš tim djevojkama. Moraju čuti sve što govoriš. Znači sve što govoriš oni moraju čuti. Znači ti njih mutaš i zaključaš telefon, hoćeš žuti. I da se ne primijeti u videu. Sve moraju čuti. Objašnju, sve će vam biti jasno jednostavno. I treće pravilo je tipa šta te trebe piju. Ok, vidio si šta piju. Ideš do konobara, naručuješ šta piju i ideš onda do njih. Znači prvo konobar pa one, tako. Prilaziš, telefon ti u rukama, dum. I evo da vam demonstriram. Zdravo djevojke, Sebastian, prvo si upoznaješ s onom trebom koju ti još kontakt. To ne zaboravi. Tako je prišao, upoznaješ se trebom koju, znači njoj prvo pružaš ruku, njoj se prvo, jer to je bitno za kasnije. Sebastian. One govori svoje imena, oni sve čuju, hajte sad trika, oni sve čuju i šta ti radiš? Isfuravaš se na to kako se one zovu. Prosto je nemoguće da se te djevojke tako zovu. Zašto je to bitno? Dok se ti isfuravaš i govoriš im djevojke, vidite ovo, ja sam došao iz jednog razloga, ali moram prvo ustanoviti da se vi tako stvarno zovete. Dolazi konobar i donosi piće. I stavlja na stol, znači postavlja. One naravno nije im jasno, one nisu naruči, ti plaćaš, ostavljaš mu bakšiš, znaš, dobro u redu je. Zašto sam im rekao da sam došao radi jednog razloga i zašto je piće tu? Da bi ovo treći uspjelo. Znači, dao sam im razlog da čekaju. Dao sam da imaju da šta piju dok čekaju. Isfuruo sam se na imena da im nije jasno šta ja u stvari hoću. Druže, 2 stvari imaju. Hajte šta ja hoću. Sreću, hoću da te vodim bonaba na Mars. Da ti pokažemo šonu zvijezdu kajem pa daleko je. Kad si tu radio, kad si isfurao, kad došao trrrr, većina djevojaka kad si isfuraš na imena, kontaš, nude ti, hoće da vidiš listu, ne. Daju ti ego, kontaš. Naravno da šeć hoću. Onu falat što mi pomažeš, glupačo.
what the fuck? Ali u slučaju, u ovom scenariju ćemo se praviti kao da nisu pomogle, nego otežale su mi. Pa ne, stvarno se zovemo to, znaš zašto bi te lagala, nema smisla da lažimo trr. Pa nemoguće da se tako zovete. Prije svega, ta 3 Ne dam kurac, bre! Ne dam! Nema! Oprostite. Prije svega, nemoguće se tako zovete, jer ta vaša 3 imena su moji top 5 najdražih imena na svijetu. Ne zaboravite da ste na Viberu. I baš tvoje, ta djevojka koju si ti izabrao, baš tvoje sam spominjao malo prije svojim imenima. Svojim prijateljima. Da je najljepši i najfeminiziranije čut na djevojci to ime. Naravno da je prvo da uvijek kompliment sam ti dao. Uostalom, nisam ni slago da mi najdraži, poslije ću objasniti kako u suštini jesam najdraži ime, nebitno kako je se zove, to mi je baš ime najdraži. Evo gledajte ovo. Kad sam ja to rekao, ona govori da ne srpe, trr. Evo djevojke, vidite ovako. Kunevam se da ne lažim. Plus mogu vam momentalno sad dokazati da ne lažim, a ako ne mognem dokazati, bez da se maknem ovda, i znači stavljaš telefon na sto, ne zaboravite, bitno je staviti telefon na sto, jer ako ga staviš na sto, niš se makit. Znači, stavljaš telefon na sto plus Viber, sve čuju, ovako ga okrenite, znači, razumiješ, sve čuju, znači čuju, on će sašviti. Ako vam ne mognem dokazati, bez da se pomaknem od vas, sve što pijete i sve što želite možete naručiti, čitavu noć je na moj račun. Sve što trebam od vas jest 3 minute. Džona, majmun treba mu se javlja. Joj, skrećim s time, vozi me, vidi se ovo. A šta me vozi? Pa Jana, moja vodica. Joj, što me osvježuje. Znači, kada si već ponudio da im to kažeš, rekao si kunim se, plus ima razlog koji još ne znaju, imaju šta pit, i imaju sad da im dokaže. Zašto sam rekao kunim se? Ako neka i od njih ima momka, taj momak se zakunuo za nešto i slaguo je, ali njega voli i njemu neće ništa. I došao je neki frajer kojeg ne zna i on se zakunuo i naravno što ona, ti se, baš da vidim, vaše muške zaklijetve. Haj majmune da te pregazim. Srećo. Kad si već uzeo kontrolu svoje ruke, dolaziš do te djevojke koji si ti izabrao. Oni su prekinuli poziv, nisu glupi, znaju kad će prekinuti, kad kažeš sad ću zvat jednom dvojicu tamo momaka da dođu i rećemo im, to jest pitat ćemo ih koje sam ime spomenuo i koja je moja 5 najdražih imena, a bez da im išta kažem. Dolaziš od ti djevojke koje si izabrao, ulaziš na Instagram, to je od onog trećeg, ulaziš na Instagram, prije toga govoriš naravno nju, evo ti svjedoči da neću ništa reći. Samo ćemo doći, pitat ćemo ih i vi ćete da nalaži. I pišiš. Te bra, gdje dođete obojica van do ove djevojka, svaga, nemojte me ništa pitati. I ostavljaš telefon, opet nastoji, još se maket sa stu. Kada on dolazi, dođu ti kažeš, ako vidite ovo, nemojte me ništa pitat, samo mi odgovorite na pitanje, bit će vam sve jasno poslije. Zna i ono već šta se dešava da Viber spije, au, gluma, brate, moramo sudio, pa to je zajedno, pa vidio, pa ljubav, brate, razumije? Dolazi i oni sad govori. Prvo ime koje govore ti trebaju koje sam ja upoznao, sa njom sam se prvom upoznao, znači pamti njeno ime. I govori da njeno ime, rećemo da se ona zove, šta znam. Milica, evo. Milica, Aleksandra i Sandra. Milica, Aleksandra i Sandra. Prvo govori njeno ime. Ovo ostalom tato anepto, znači rijedak kako hoće, to i do njih ne grijetaju kako hoćete, bra. Samo je bitno da prvo kažu njeno, u ostalom ponavljam, nisam slago da mi je baš to ime najdraži. Znači, kažu da njeno Milica i ostalo na broju i ja pitam, a koje sam ime spomenuo malo prije tamo da djevojci najbolje pristaje, oni kažu Milica. Naravno se foraju, what the fuck, šta, kako, nemoj,
Pa sreće moje, pa vidiš da ne laži. Vidiš da baš sam spominjao malo prije. Tvoje ime, sreće moje, najfeminiziranije je za žensku osobu. Moramo da pričam i moramo da se dogovorim, da razjasnim se kako to da baš večeras kad sam došao s jednim razlogom, da upoznam 3 razloga da ostanem. Uostalom, nisam slagao da mi je to najdražije. Se meni svidjela ta, znači, djevojka, u suštini njeno ime mi i jest najdraže. Ako ja već vidim sebe da ću je volit, to se zove poštovanje djevojke prije što je upoznam. Ja je poštujem prije što sam prišao, brate. Srećo, svidjela si mi se na izgled, a sad kad sam čuo tvoje ime, i ono mi se sviđa. To vam se zove poštovanje iz daljine, tebra. Ako ću tebe da volim, tvoje ime mi mora biti najljepše. Nebitno što ja ovog od ti. Tvoje ime poštujem toliko da nebitno da se zove žirafa sa 2 R. Žirafa sa 2 R mi je najdraži. Što znači nisam ništa ni slagao u suštini. Sjedneš priča, poslije kluba ovo, pekara, hotelčić, ovo, razumiješ? Opti, cup, ljubav. Ako vidiš da su paglu, vakcina i nestaneš ko korona, druže. Pa nema me. Ali, ako vidiš da je malo kotaš pri sebi, ostaneš u kontaktu i pišeš, šta znam, poštaješ da voliš cvijeće suho i zaliveno. I pošalješ lubencu. Eto. Toliko jednostavno skontakt. Svaku trijebu u klubovima, barovima, nargila barovima i ostalim objektima te objektivne žene. Znači dobijaš konverzaciju, tebra, ulaziš u razgovor. Kako ćete vi dalje, ste sposobni, ja vam mogu pomoći da sjednete za njihov stol, tebra. Ne da jebete kontaž, ne možete vi pričat ko ja, a vam mogu pomoći kako da uletite kao ja. 98,9% puta uspije. TikTokeri, evo. TikTokeri! Ne može se obaramo, znam da se ne volimo, a evo. Da vam da način da zaradite novac. Evo, baje challenge. Uradite, otište, prište, djevoj snimite, 100% su tu pregledi, socijalni eksperimenti. Znači, uradite, otište u klub, prište, uradite. Ako vi dokažete da ja nisam u pravu, ja ću obrijati glavu live. Znači, bit čala, odo na čijelu odmah. Ako se dokaže da sam u pravu, sve što traži je da se kaže hvala, ništa više. Recite hvala, baje, što si riješio još jedan problem. Ja imam autizam, evo. I've given you all